Unlimited. Limited edition. Yeah. Customized for Dinky and Money. Wow. Hammer Paris. Sepeda termahal First ya time ba nila din? yang ada di Filipina, milik Manny Pacquiao. Kani sa katuban ng Guzman. Akala 6 from Jakarta. Pastor, dugay-dugay na pa ay nanawag niya sa Agaan-aan. lahat naman member niya sa Talunto. In July, si Sir no from Jakarta. Merek Harman. Anak, gusto din niya kung tapat sa Marbay Island. Pakuna. Ah, nasa ni business. Ah, fishing business po.